Unsyong tang para NPP. Hiwa ya kinong sosnong in January. Kili ka na sa pangdumi. At pagtipiki, baka yutipiro nga niya to ipi, dalalong yan pi mga hinwan magtintip e kajingkaw ito nga. Kata nga niya to ipi kinumlan. Naman niya try lang ang ka-NDA government. Kimi-kimi party sila nga ng krenro. Nang sugan jengmut ang kren sa pangkipati di badan alay sao. Ngut ki MLA hapo assembly. Kapamlanong. Ka-MP job na ki MLA ki MDC. Baka jeng bersama ipat pa. Kito ki bakop ang job tanglay sao sangut ki MLA. Ngayon nga kikran niya kapamlanong. Kanula arupan no. Ngan nito ipi, pangintay kana ya kata din ka MP election pinsa yun baka kana jongan kono ko sisya. Nilagan na kami kakamlong nong yanang nabunbun sila. Kayin ka sem jongi nilalong binong yanang jongan ni sila. Nano usi na dyan, nice pa inyo po nakaway kasman, siya kaway kasman. Niyay long binong yanang jongi. Pagkada mo piki bersama apa ni kakamlan, pi scam kejimut, balek ya kana segi Krishna, kerjaan yang nganten iya pi, kejimla kejonga, bantenteli ya pi, bantrain bok ya kakam, ngamjukwa pengkeren ya kejingsha keno batok, hai pi mak ya keno, ini nilai kejonga kam. Ini tray lang ka kam, but ini tray lang bantay lang. Ya kani kajalang kabayi di jongi. Ikon samla. What siya yalang bakla. Contention lang. Kipopon, kitla, kipopilayo kami kiners na ibalabet. Ngaro ngamday kabajudon na ka-LPP mo siya. Naray ngayon kajingla jong katigapati bahkan mikli habaja asay kongres ni hawat ni kapati mata kanu kapati kaban mikli ya asay kongres akajingpay kajong nga snow paday tang kapati NPP kaban la ang lay kata kapati NPP ngangit mga na ay certificate mga kaday kapati jongi Jong Rajala. Nadadan naman niya kanay pipo kapati NPP kadi kapati tongway. Iba klase po. Iba klase po. Naman ka state ka jongi. Lanuro. Hinumlapan kan pareya ka. Lagi persyang 10% bagong ngihita pitay pemrewitay.